ve in hi September ni somni pani sang ni somni panga tho chan ni ani a clear tu lenga thatu te chi bai le ve kule kan video te top thleng in min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve nge don nia heroin man tamber trum a thleng ni som paria thlakwa sang ni somni panga khan saitwal police chuan Uglo brand heroin kg kwa cheng vai bel chini le point panga man hu an mana thama sauga sla khan saitwal ps case number 63 2025 dated 23/8/2025 under section 21 sub c 29/25 Indian ps act rw 14 sub a foreigner act le heroin kg ruk cheng vai bel chekhat point pariat man hu chu ler thei pakhat Injapol BR number MZ01X1909 lalian cheva kumsom ni sanov challian zwala falam Myanmar zuang tuya chengni inchal khalle alir theinei tu lalian moi kumsom ni panga sanov challian zu la falam Myanmar zuang tui aizol chengni inchal nen man anlo ni to a hemi trum hian ru hlo hi motor ki pai chunga man ani hemi nu hian ASP provoke ma MPS le Arunachal Balkocha IPS te kai shwana hnuaya chui zuyani a heru hlo tol ruk na hian adang man lo alo om ti sha chwani ru hlo tol to pa kom ngai tur hian mi in rok ching case nei lai man tang kai ani a ani bang hian lir theya hian awain heroin kg som panga thu ru kani ti sha chwani lir thei hi thia dar ve kani nu a heroin kg kwa himan bel le ni a heti hian he thu boy a hian awain heroin kg som panga manani a chui chun zom zel ani in tunchuma sai twa police te heroin man hi Mizoram police in chum khate heroin an man zinga tamber ne shia tani ICTC sia ha chin cha danin kumsom ni panhip chungin sia ha a HIV AIDS ve mi zakwa sumruk pali anom hengzinga za somsari paruk chu naw payan ni Integrated Council and Testing Center ICTC District Hospital sia ha chin cha danin kumsom ni panhi chungin sia ha a HIV AIDS ve mi zakwa sumruk pali an oma hengzinga za somsari paruk chu naw pai layan ni kumsang ni pathuma changa kumin sang ni somni panga jun thleng khan HIV test hi sia ha district mi sing ni sang ruk zali somruk pathum an oma naw pai lai in test sing kha sang ruk zanga sumkwa pathum anomani thudan danin sia ha district hi Mizoram chunga HIV AIDS kai thar tamna ber ani a kai thar zinga za sumkwa pariat point bial panga chu mi patmei chian na inve na man lo wangle in chiuna shiao in man choma wanga kai an ni Siahadi di news palai chuan Siahadi district khut chung sang sang somni panga a tunai hian HIV chungchang in zirtir na le HIV test drive nei me kani thu asoyani Khozol Free Clinic puat saya athlonin damdoi cheng nuai thum point pangaman ansem Indian Medical Association IMA Mizoram State Branch malakna in Mizoram Government Doctors Association MGDA Indian Dental Association Mizoram le ZMC Faculty Doctors Association ZFDA tangkopte chuan September ni som pakwa le ni somnia te khan khozola free clinic an buat saya free clinic a hian dam lo sanga zaruk som li zet anin entira in entir te hi medicine zaruk som ruk par sari surgery zani somthum pani ortho zali somsari pani nephro za somnga OBSN gaini zathum somsari pathum ENT zathum somnga pakhat derma zaruk somjat pali chest medicine somkwa pakwa psychiatry somsari pariat cardiology zani somsari pani dental za somnga le peds zathum pasari anni a mi za som chu endoscopy ti ni in USG ti hi zathum somriat an oma kala lungte om somsari pathum le phinga lungte om somnga pakhat anin entir bokani natna le thatlo na ji sang sang hu chwa awm chewa a thlonin damdoi chi sang sang cheng noi thum point pangaman hu an semani he free clinic a hian doctor somnga panga ba ka thok tu dang som pasari an thok chwa kani film khur angai ta Google Gemini ChatGPT AI generate kan mang warta thalak engemo kan generate ta kan du angin kan editor thei ba ka alo nuam ve a
nun po ati hlim ve hle ma se chu ti rualin confirm khuri ro angai te hle mai anwaya gpay transition karon tarlan hi Google Gemini manga ka generate ni a miswal mi bum ching tan chuan all sam hle ani kaduk amount sat le date le time thleng pon a generate theya adang lamna om meu lo online kanin dora then khat chuan account check tok lem lovin WhatsApp a payment receipt kanin thon maya kha WhatsApp a kanin thon kharing tok po kanom thei ngai sam tan chuan ma se AI te alo chwa nu hian in bum all sam te sot dona WhatsApp a receipt kanin thon mai thin kha du tok mai lovin transition history kha ichek sham thin don nia tluang a fumble jela film khur takin Mizoram chunga mason na tho to sing lian berle Bible chesang ria chuang sen na nibok Bairabi tu sai rang rel kong chu Prime Minister chuan a hongta a sai rang thleng kal tu rel a honrual hian Mizoram Rail Service thar pathum avai liam bok hetia kan khopui aizol relin apo theita hi thilom om takani a marchak biala phei chuan state khopui relin atlo thei palina ani hialani chuti rwal chuan thil reng hian a thalam le thalo lamin kentel anei veka poisa thirin mai ni ane angin sarang thleng rel kal hian a thazong le a thalo zong in ngong ane ngei dona chumi tan tak chuan kan loin buat sailok apoi mo hle mason lom om tak hi kan chhor thiam lo chuan kan ram le nam chim ral na man ruwa ani thei don ani kan shat angin mizote chu tun din huna noi som pali vel emolek kan lani a india ram mi pui Bible chetel engemo zat laka chuan ui hum lek kan lani hetia rail service ta ka chuan ni tin mi zatel an ron lu don chung mi te lo don sun dan tura ram mana fel fai tak kan nei apoi mo hle tun din huna kan ram him na le chim ral lawa kan lo om na chan pakhat chu inner line permit ILP kan nei hi ani ILP hi khau takin kan keng koi mo ti la yin dan ni thu pe keng ko tu te ba ka tlom ngai pol ten namdang ILP anin fia chuan mi thanem tak thon ho ngai anom si a rail hi dan pa ngai a service tak tak chuan Mizoram tlor tum te laka ILP pek chwa le ken ko konga sarkar tun aya atan le chwala ngai dona putruk na tur atam dona wangin atul angzela ILP check post adin bel po angai nge yang ILP chungchanga hian tlom ngai pol te po in tun ai na sale zwala sarkar an thopui angai heba ka hian rail service hian na tam taka siam dona chu mizo thlai te hian kan bo apoi mo hle na sang le nyam kan tho the ang te kan zwana ni lo chuan chung na thok tu tur chu nam dang an ni dona heng na ruak om ang te hi kan tho ve ngei the na turin chan kan lak apoi mo a faina chungchanga po malak apoi mo hle mai zep na ke mo india ram hi kan let drop hle maya sarkar lai puin na satakin malama se phailama te chuan kongsir le rel kongbula inthiar mai mu tur an la tam hle hengzinga mi tam tak hian Mizoram hi lo anron tum dona chu wangin faina konga po tuna tanga kan lo in ma khwa a India Rama rail station fiber ni ngei tumang u rail service hian thil tha tam tak a thlen dona thil phurman atlom dona khwazin tan ul samna siam don bok engponi se sairang thleng rail service tur hi a thazongin chhortrang kai nge itumang u zirsang ki ma pon zar phen hai honin aomta Injini chunhu Khan School Education Minister Dr. Vanal Thana chuan zirsang ki ma le khabuthar ber puanzar phen atlang zara School Education Directorate Conference Hall la le khabutlang zar in khom hi puwanlal remawan tol editor Zalen chuan kai shwayin le khabuthlir lok na hun hi puwanlal sang about to dex editor the Mizoram Times chuan anei thung le khabuthlir lok na mangtu puwan sang chuan puanzar phen hi zirlai nu le pa zirtir tu te pathian thushil tu te zongzong ba ka entertainer te thlenga chiar chi le shat ngei chi omna nia a shat thu asoya achanga fuina achanga tumru na pethei thu siak omna nia a shat thu soyin zira le khabu panga na hilaya chiara nun pui chi nia a shat thu le voitam chiar chi mizo te mamo omna ani thu asoi zalen le ni tin chanchin bu the Mizoram Times columnist Ramadan 1922 but 3 tele re ti le khabu te lo ti chhuak to tu zirsang ki ma le khabu thar hi ale khabum ha sa ti ang lo takin thon thom lo na non fiction ani a milar zai thiam lemchan thiam infiam mi ziak tu sumdong le zirna konga mi hlotling te chanchin mina zongin an puanzar phen nun kan shiat lawa chuanga hepa ka han mi zoti zinga mi chhuan om le faklo lo nun langsar lo lai aziak tel bok
puan zar phen lekhabu hi cheng za thum manani a lekhabu dor sang sanga ngai ven thei ani LPS in life in intervillage volleyball ti chuak don Mizoram Volleyball Association MVA le LPS Vision Production in Injemna Ansiama October hriattir kheltur intervillage volleyball tournament chu cable TV le social media live in apichuak don Zirtobnia LPS office zarkot aizola MVA shrai tu tele LPS director Pulal som liana patsuaw anin koma kumsang ni som paruka tanga pro volleyball leka anlo tho tun to na ba ka MVA puat sai in elna lian danga anlo tho ho to na chunzom zel turin anin rem October ni khada tanga ni som chungin Ardeng Trauma Indoor Stadium walpui aizola Inter-Village Volleyball Tournament khel ani dona LPS Vision chuan LPS Cable TV a atira tanga atop thlengin in khel live in apek chwa don ba ka an YouTube channel a live ati chwa ani don boka MVA hian an YouTube channel a live in an pe chuak bokang Vengli khoshang shang in elna tildu ta ni ngani thlengin ming pek the ni a tournament nu nung ber kumsang ni somni pathum khan mi pa somriat le meichia somni pasari awai in team za pasari antela meiche in elna college dia konin no moi hum himin final a set lo lavin 10 zol is an ni a mi pa final a kho hain set thum set khata hun thar ne in avoi khatnan an champion bok Nikum Khan veng le khoin elna lian dang wai me volleyball tournament nei anive thunga team za pakhat mi pa somsari pathum le meichia somni pariat telin mi pa a mwana veng le meichia a bungkon an champion ani puman zwala le khabu ngetta ka ding zelin ennon le ti len tlang zar Mizote zinga chanchin pu le social media ram veina thu jiak tamber pol pu emlalman zwala IAS retired le khabu ngetta ding zelin ti chu ennona tilianin injin ni khan tlang zarani cheng zaruk man le khabu hi hotel tavern chaltlang aizola tlang zar in khom hi Miss Mizoram 2020 jirsang puin akashwaya puwanlal ngayan atlang zara pumal somsa nga research scholar NIT Mizoramin athlir lok na hun amang October ni kwa sang ni som pahnia ti chhuato ngetaka ding zelin revise and enlarge hian bung somthum aomin aziak tu chanchin le IAS exam jin kong sarkar na atho chunga thil thleng sang sang MLA candidate ani thlengin atar lang heba ka hian puman zwala hian mi sang sang aton tine na an thil ti hodan te chutiang mi a hmu dan te thlang takin aziaka Mizoram politics chanchin thui tak chuina aumbok lekhabutlang zar in khom hi hun ni a then ni in hun ni na pusilal nundi ka research scholar Mizoram University MZU kaishana nuaya ramle nam thil soi hona hun man ani a Pulal Sota ex-minister, Pulal Biagzama MPS retired, engineer Ruata Sailau, Lerin Moi Fan Aile Sombiak Dangte Antelani. Kwarel Chia na thleng wanga thi mi za panga an om. Mizorama kum sangni somni changa sangni somni pakhada changa kumkal mek sangni somni panga sangni somni paruk chungin Kwarel Chia na thleng wanga thi mi za panga anom to. Disaster Management and Rehabilitation DMNR Department Chinchia Danin Hemihun Chunga Kwarel Chian Thleng Wanga Thina hi Aizol District a Thleng Tambera Anva in mi somsari panni anthi Nathel District in Dotin mi som panni anthi a Lunglele Collective District a mi pali veve Siaha District Serchip District le Khozol District a te mi pakhat cheu anthi bok Champhai District le Mami District a mi pathum veve Longtlai le Saitwal District a mi panni veve thi an omani Heng Kwarel Chiat na thleng wanga thi chung te hna ralna mi pakhata cheng noi li zel pe kan ni a heti la hian kumsang ni somni panga sang ni somni paruk chunga Champhai District a thi mi pathum te ro refugee anni wangin ex gratia pek anni lo thung Hun tiamral ma nge chhuahsan turin sarkar quarter sa cheng ti hriattir Mizoram sarkar chuan ainon venga sarkar quarter sa cheng te chu hun tiamral ma nge chhuahsan turin a hriattir September ni sompariat sangni somni panga thupe ka chuangin Mizoram sarkar noi General Administration Department GAD chuan ainon venga sarkar quarter sa chengten an chhuahsan hun tur chu niriat thlasari sangni somni panga khan alotar lang to a Quarters la tu ten chena tur in dang an zon na tur hun tamjok pe ka chul ni alana wangin advisor to chief minister finance and planning hawa local council NGO zongsong ten August ni ruksang ni somni panga thu an rel angin ainon venga sarkar quarters la tu ten an quarters la lai theu an chhuahsan hun tur ra man thatle ani a
huntiam ralma nge quarters chhuahsan turin alwa tu zong te hriattir an ni hetianga quarters te chuak tur hriattir an ni chan hi a him tok to lo wang nia thudon ani Mizoram sarkar GAD in Ruang mana siam dan chuan zone 1 Salvation Army Church pula omte October ni somthum pakhat sang ni somni panga ma a chuak turati an ni a zone 2 Ainon Presbyterian Church nunga omte po October ni somthum pakhat sang ni somni panga chuak turati an ni bok zone 3 FMGE NW Enclave Road te November ni somthum sang ni somni panga ma a chuak turati an ni a Zone 4 Jeremy lalrin nunga inbulte October ni somthum pakhat sang ni somni panga huntiam sakan ni a Zone 5 Type 3 tlang omte chu January ni somthum pakhat sang ni somni paruk huntiam sakni bokin Zone 6 Shift Mandir thlanga omte November ni somthum sang ni somni panga huntiam sakan ni a Zone 7 Type 4 Block te January ni somthum pakhat sang ni somni paruk huntiam sak an ni bok turin khopania sazupuang shaitum lungle districta mamte le lungrang sauta sazupuang chu turin shaitumani a bu an se chiat atam lawa awain chin khatmun velni inan soi Zelenin Agriculture Department thoktu tin hena tanga thua don danin sazu hian bu thar rang le bu ban lam an beidewa bu takero alamin lawa wangin an khoilo ni nan soi heng khwa le a chevel khwa a sazupuang hi tur manga shai tu man ni a bu pui an selo nan inven lo ka ngai wangin tur hi pek tu man ni khopani ba ka chevel khwa te lawin ring tur le engemo omchuan district agriculture officer lungleya report wat turin hriattir an ni thudon tanin mamtia hian chung ko za somni vel omin somli pasarin thloma an la a tunla hian thar rang ching tu telawa sazupuang in bu fuile thlai then khatba ka bekang asia lo zong voi khata bo nga lovin ata tolin lo sang an chezel ni in an soi lungrang south khwa a hian chung ko somthumin thloma la in pariat thloma a sazu hi che a trin rukmun vela za bu voite chu an se cheto ani Manipura sikmai lekaya cheng meichia kumsomnga pahnia upa hijam ongbi hibem cha chu keru thlia ka wangin zaiturin infal damdoi in rims panpuyani a in thlada wanga ngai thei takin abora zuita ani damdoi diklawan pe ka wangin heart attack anei nia soi ani rims damdoi ina hian medical negligence awanga thina athleng phonin nan soya August ni som pakwa sang hi som ni panga khan meichia kumsomli palimi yangkhom ke sho chu damdoin thlenpuyani hnu in ahun takain enkolna adon lawa wangin alo boral to bokani hetiang ani wang hian damlo chung tele mi puilung oilo ankal khoma damdoin thunei tu te an tong zuita ani bungrwa anti chenwala Dr. Chen khatpoin kutan tuar bok heti lai hian police ten damdoin hi an thleng mal lawa pui khoina lian thamero athleng zui talo nia hriatani mi puite hi rims twala hian an lapung khom zui ta thawa thildik lo ti tu te chu zon chua an phutok shemna pek nge an tuma heti lai hian damdoin thunei tu te point medical practitioner ten bei an tok chu point ti thu chuan siama an lung oilo thu an soibok boina khopui infala hian boina chhum puin kyan zai arel theimeu lawani e Nadna wang thuak e chengal tu India a bai zarem thanga India ra mai hian Kerala khu nan na Shileng kai Masa state an lo ni ve manzia tu na po thuak e chetu nan na common lo zet mai amoi big meningoencephalitis anti chu mi somruk pasari zetin an kai le to a mi som pakwa chuan an thi puile der to bok hena na hi bong ruwa ka Shileng ani lawa taksa in khoya wanga kai po ani lawa social distancing po angai shan lo hena na shikhi tui thiang hlem lo le tui tling reng swimming pool vela aum thina chlorinated pool anga ero aum chuang lo in bual tui chen le chuan lu atangin an kai bera chu po hnara lu ta tangze lena ni kha swimming pool tui kha in tala ikai kherlawanga inara alu zeu khan thwa ka alu chhodeya thuak chu ahan e chengal buan mai thina ni mithiam te chuan hnar che be na nose clip fa tor anti in kolvak dan om shan lawa thi pui ngei turangai ani bera kar khada tanga kar ni chungin an thimai thin khovel puma mi zanga vel chavin an lakaya nan nawang takani Kerala a hian a hlomin an kai tam berani chu sha chwa ma chuan engemaw chen chu en kol the ni ang he na kai te chu an lu anawaka an chawa an luaka ni khoshelavin anom zui mai thin swimming pool zong a hlo om tina ni lawa Kerala ang kholum lutuk ni intui aem lumwak anga a hlo om le zwal ni inan soi thubel
Mizorama picnic spot vel swimming pool te hi ihlau viang uti na ni kher lawania news ani angin kantar lang me ni COVID dardan ti chuak tu Chinese journalist kumli tang turin shem China Wuhan khopuya COVID-19 shilen dardan le adar chho chan dan chung chang ti chuak tu Chinese journalist Zhang Zhan kumsumli pani mi chu kumli chuang tang turin karliam ta zirtom ni khan shen ani Zangzan hi midang ti buai le China a harsan thena puin thubai chiam sakin COVID shidar chhuah dan chung chang apo sawangin kumsang ni somni December thla khan man alo ni to ani man ani hnu hian lung oilo na lan tirin chungain anwara mase police chuan akut phuar betin tube mangin ei turan peloini in aloyar te chuanin soi kumsang ni somni pali mei thla khan chhuani in thlathum hnuah man ani le a Shanghai ya Pudong detention center da ani Reporters Without Borders chuan zang hi China a human rights palzu tapuin thubai chiam sakani ti asoya China thunai tu telam chuan shemani na chanber thubai hi engtak nge ti ero an soilang lo China hi medical worker man tok tam na berni in journalist za somni pali vel tang anu mek ne soi ani a kumsang ni somni panga RSF World Press Freedom Index a po ramza somria jinga za somsari pariat na ani Israel and Palestinian somkwa pakhat ka phlum Nimin pia khan Israel sipai te chuan Palestinian somkwa pakhatan ka phluma hengzinga somsari paruk chu ka za khopuya chengan ni thizing ai han doctor thiam takatela anzinga tam tak chu ka za chim lampan tura inthiar chuak me kan ni nimin pia zinga anbeina hian Gaza hospital lian ber Al Shifa hospital la director Mohammed Abu Salmiyat in po atela a unaw pale anupuile a fa te po anthi ani Nimin po khan Israel sipai te hian Palestinian somli parokan ka phlum le to boka Israel hian health department a thok sang khaza sari velan ka phlum to a adang zali po lung ina antan tir me kani tun indo nu a Palestinian thi zong zong he thlem bera singruk sanga zanhi pariatan tling to a hliam po noi khat singruk sang ruk zanhi somsari pakhat an tling to a Israel mi po sang khaza som thum pakwa an thi to ani Hamas ho point an mission somli pariat nia an soite chu anron phaulanga heng ho nun na hi ader thong hle ani anron ti Israel bom thla ka hian Hamas sipai ho tulian zinga mi Sim Mahmoud Yusuf Abu Al-Kir Deputy Head of Military Intelligence po athi ani US in aveto Tunkar ni sompariat thlakwa sang ni somni panga khan UN Security Council chuan Israel le Hamas in ka hai chung chang hi angai to a an draft resolution siam chu US in aveto a member dang sompali te chuan draft resolution hi an support a an resolution draft tu zinga tel Algeria palai chuan engma kan ti theilo hi abeidon thak ani ati tunchum Israel le Hamas in dawna hian Palestinian sangruk zarruk somnga pali an thi to a Nuai khat sing ruk sang ruk zan hi somsari pakhatin hliaman tuara Israel lama po mi sang ka zakwa somrat pathum anthi to bok journalist zan hi som pasari mithiam academics za som le aid workers zan hi som ni pali anzinga za somsari pakwa chu UNRWA thok anthi to ne report ani Israel mitang chungte po anmang ang takzet to a keini ta chuan sarkar malak na hi thina thupek angani hetiang thalak hi kartin kan muzut mayani anti heng ho hian Jerusalem ma Netanyahu in thlengin kongan zo a atok em to e anti ni Gaza a Christian te biak ina anbiru Israel Hamas in do ma khan Gaza hen Christian sang khatvel an omangai ani a Roman Catholic le Greek Orthodox an nibera Israel sipai te hian Gaza khwa hi chhuahsan turin thu pereng ma se Christian tam tak chuan khoya ma himna om chuang lauti in biakina hian an tomani Greek Orthodox pakhat ramet suri chuan chhuana thupek mufo ma se azom dolava biakina panzoka engtin nge ka pa kum somret pasari opa chu chimlama ka shwai theyang biakin hi a himbi ke kati na chu nilo athu shima khoilai ma hi mun him aum chuang lava chimlama chuan kalte reng poni ila tuile cho engtin nge kan mu theyang ati suri hi an biakin Saint Porphyrius Greek Orthodox Church birlai ni in October ni som pakwa sang hi somni pathum khan an biakin hi Israel bomina deng fu a afate pathum an thi ani Edward Anton kumsumli panni fa pathum nei po boy tera tangin Catholic biakina achenga midang po anron ompel zel to ani ati Farid Juban spokesperson le special advisor chu Latin Patriarchate te chuan biakina chengtam ber hidam lo rolban lo le eitur nei lo te anni a anma ni thuaron om anni a anom du chung chu kan hnar lawang ati
Israel in laser beam system asiam chuak ta Britain le US po in siam chwa tuma an be ngar an la siam chwa thelo mantlom te in dona ta na man ro lo omle tangkai tur iron beam system chu Israel chuan asiam chhuak theita a he hi khovela ma saber turani heral thuam hlo om el khen hi Israel chuan lo tling takin ates to a he iron beam hi le tanga vanaral thuam hlo om rocket missile mortar le drone te lo thlok lo bitum chat chat turani he iron beam hi Israel Iron Dome bula bun ani anga Hamas Houthi le Hezbollah ho rocket sang tam tak ron ka chhuate chu alo bitum chat chat to mai don ani Israel in journalist somthum pakhata ka phlum Zirtopnia Committee to Protect Journalists in a report done in Israel Sipaiten Yemen newspaper complex and bomna journalists le media workers somthum panga anthi a hei kumsom parukalta a Philippine na megui danau 12 thanan nulama tum khada journalist te thi tamna ber ani Nasir al-Khadri, the publication editor-in-chief Yemeni Army Officials News in Asoidanin, Israel Sipaite Hian September ni somtlai darangli le min somli panga local time Yemeni Army Official News Outlet and Final Donlaya thleng ani wangin thi hi an tamni inalang Israel Sipaite Hian October ni sari sang ni somni pathum nulama hian Gaza, Lebanon, Iran le Yemena journalists le media workers an hi somthum pathum an kaplum to ani Meghalaya chuan Central Memorandum apom lo. Meghalaya pol sang te chuan tunhai Ministry of Environment, Forest and Climate Change Memorandum chuathar uranium lai chuak tur hian public hearing ne nge angai lo ti chu an pom lo. Meghalaya hi India rama uranium lai chuak tur tamna ber pol ani a masi radioactive substance hrisel na khoi poi theile ramngo ati chha tur an du lawa wangin khasia pol sang le zerlai pol te hian an state ta uranium le chwa hi an phal ngai lawani hi new trap youth council spokesperson chuan jarkhana juduguda havin uranium le chwa wanga radioactivity na tho an tor dan chungchang kan sia a kan state uranium le chwa hi kan phal ngai lawang ati ani bai ti sangkunga Ruang char tunge ani finfia alani lau. Ni somni thlakwa sang ni somni panga tlaya tuirel airfield thuam chung ruang char chu he thu zia lai thleng hian tunge ni finfia lani lawa police atanga beng warna thudon danin ruang hi civil hospital aizola mithida na dani in tunge ani sha tumin thei top chwa ni ma se tunge ni finfia thei an la om lawa tarlan tuangin ruang hi kongpui tunga changa meter zan ni vela hla kora charani a amu ma saber tu in darli vela mu a khotlang shrai tu te po amuna an kal ngal ruang hi achhiat to awangin amel sha thei ani to lawani minlo thlir saka minlo like sak chin tu te chunga kan lo me